Donkorkrom MA Primary School. School no office. Primary 1 to 6 among office no. Na we should for farmhouse in Suta na books no nyina afọ. Isa say nsu no etimi hwane fa ennuenum na ahyehyɛ office no officer headmaster ene na poundful eden koda ne books egu no. Nti so wo hwɛ ha yɛ classroom block. Class 4 for classroom. Patase ena mo fra yegu. Sa pata yasia no mode adan amode bi adane office mu books mi di kan etwa de mama no. Yesre wona woka bia eba mu na wona woka bia eyi. So bia mbo no homoden na omla meboa. All right, mami kwa homa no so na me ne era Honorable Alfred Obeng MP Bibiani Anhwiaso Bekwai. Na yebeda nase because penny tia ne nechi kakra wo USA Washington nanso so ye kase pese ne kasa na ne ma ho donti waje penny no endi kan adanase Honorable Alfred Obeng me mo achi anopai yeah me josunia acha me pa na USA at this time abobe no 9 kra ne anya ne wo enso so Bibiani Anhwiaso Bekwai fonti no waje penny Madam ma Donkorkrom MA Primary Momu yedidi nkomo omode omo classroom be to yanim tiebu say mu ana chese eye wakache me ma producer send video ni ma wada roma won saka yeah me to nka bright na pacho me producer bright o send video bi ma won saka me saka ma share nti yankasa oh wada roma na ede anamon ye betima to afa ho animu ha na emofra timi anya ba bia si menim say bi e meto wanim afi na abenti no dia na wada roma betima ya afa ho de aboa yes right said there what can I mean who sa picture ikrada sesia said there nam mo fidie so ne munyuma panti mama mensa kan beba weekend inti beba batade okra chia befre MC na mene na din komo da ya hwe se bia emergency ya ekwan be na ebetumi afaso na yetumi amomo classroom block ibi na ede no so to nchen ya we sign forward video so ama education ministry SOMPA minister responsible for education na also ade chiamene na di hon kombo 20 yes I feel say the place is not conducive for teaching and learning enti ye be too one among said ye be ya academic year almost be starting somewhere September na bia yetumi otu anamon akoyanim kakra sisi ade aben enso ifi se yetumi hye bibiase a ebe hye mofra ni nkura ma omuso hu se ampa omumpa yinfo edwen omo ho it any problem. I don't see this as a problem because me no ma bebre e wo mansimo unfortunately ye mansino esum enti no e ma uwie ha no na ha nso ejurigu but nkakra ye be koyanim. All right, honorable menim say what to anamon the audio se be yona ye be jaw na oba weekend so a yen so be di akire ne no atwetwe nkoma na ministry no so apamo na makabom na ye meye timenya ba bi ti anopai ye be da wase Yo, eso me da más. Okay.